poznat broj 033 461 111. A ne zaboravite, ovo vrijeme je rezervisano za naše teme. Ukoliko imate prijedloge i neke dobre ideje, pridružite nam se. Ako imate neki problemčić, i to se da riješiti. Nemojte samo odustajati i biti tužni. Mi vam želimo lijep i radostan dan. Neka na nas liči i ovaj susret. Za vama je brojna ekipa sa brojnim gostima. Ja sam Nađa Gađa. Ja sam Hamza Agić. Ja Malin Primjer. Sana Seferagić. Farah Šatara. Za mix pultom je Jasenko Bajramović, a ja sam Snježana Galić. Dobro nam došli i poletimo. Dječja mašta, može svašta, beskrajna je dječja mašta. Dječja mašta, svašta može, kad se srca naša slože. Pozdraviti pjesmom sunce, vedro jutro, tiho večer. I doline i vrhunce, rijeku koja moru teče. Dječja mašta svašta može, zamisliti svijet bez plača, gdje se ljudi lako slože, mašta je od svega jača. Dječja mašta može svašta, beskrajna je dječja mašta. Dječja mašta svašta može, kad se srca naša slože. Dječja mašta može svašta, kad se boli, kad se prašta. Dječja mašta svašta može, kad se srca naša slože. Zadrugarstva polja traju i za svijet dječje sreće. Naše pjesme nadu daju, više rata biti neće. Pozdraviti zemlju pjesmom, poručiti jasno svima, da mi radost zemlje jesmo i bit ćemo dok nas ima. Dječja mašta može svašta, beskrajna je dječja mašta. Dječja mašta svašta može, kad se srca naša slože. Dječja mašta može svašta, kad se boli, kad se prašta. Dječja mašta svašta može, kad se srca naša slože. Evo danas okupili smo se brojne družine na Ringišpilu. Želimo vam lijep dan. Nama je već onako vedro počelo. Moramo da kažemo da su nam danas u goste stigli specijalni gosti. Iz jedne vrlo mlade škole. Možete zamisliti jednu onako djevojku najljepšu. 10. osnovna škola na Iliđi, ovdje u Sarajevu, je li tako? Može da kaže da je jedna ljepotica, krasotica, postoji i djeluje svega 2 godine, ali sjajni rezultati. Zato su danas sa nama ovdje Nermina Usejnovski, profesor bosanskog jezika, autorica priručnika našeg jezika za strance, jedna kreativna mlada osoba koja djecu pokreće, tako da oni stvaraju i radio emisije, imaju časopis za djecu Deseterac, učestvuju u brojnim dramskim oblicima, da ne kažem predstavama, igrokazima, bave se znakovnim jezikom, dakle misle i na one malo drugačije da se njima komuniciraju, stvaraju neke čokolade i čokoladice, ali što da ja nabrajam? Hamza, pomozi mi. A ono što je jako bitno reći jeste da na našem Ringišpilu uvijek ima mjesta za one kreativne. A danas je jedna brojna ekipa kreativaca, pa bih ja volio za početak da čujemo imena istih. Ja sam Minala Aljanović, učenica sam 4. razreda. Bravo za tebe. Ja sam Segmedina Mulalić, učenica sam 6. razreda. Ja sam Tarik Suljić,
i učenik sam 8. razreda. Ja sam Hadžara Selimović i učenica sam 8. razreda. Ja sam Nerva Ploča i učenica sam 9. razreda. Moramo da kažemo da se mi susrećemo. Evo, Tarika sam prepoznala, mi smo se vidjeli na sajmu knjiga Proljetos. On je jedan sjajan glumac i danas na Ringišpilu moći će o tome da progovori. Ali i moji voditelji su sjajni. Nermina, evo i Selma je ovdje, tu je i Inda nam je izostala i na nekom specijalnom zadatku. Marina isto ima neke sjajne obaveze. Ovdje je Jan, ovdje su Farah i naša Nađa, nove saradnice koje isto imaju mnogo pitanja. Ali za početak da kažemo da je Nermina Usejnovski profesorica mlada koja ima dovoljno mašte da djeci osmisli slobodno vrijeme. Ne samo ono na časovima, već imate vremena za njih i poslije škole. Ja vam se prije svega zahvaljujem na tako kratkoj najavi. Dakle, mi dolazimo iz 10. osnovne škole, najmlađe škole u kantonu Sarajevo. Postojimo tek 2 godine i par mjeseci i zaista se trudimo da učenike i učenice privučemo kroz razne načine školi, ali i nekim vannastavnim aktivnostima. Vi ste spomenuli samo jedan mali dio tih vannastavnih aktivnosti koje mi imamo, kao što su projekat Moja domovina, moje nasljeđe, Međunarodni dan materinjeg jezika, Moj jezik, moj identitet, projekat jedan od najslađih koji smo radili, projekat Čokolada, ali ono na što smo posebno ponosni jeste školska biblioteka, jer kada smo mi 1. septembra 2012. godine počeli sa radom, mi nismo imali niti jednu knjigu u našoj biblioteci. To je zaista bilo jako teško, kako za nas nastavnike koji treba da obradimo čas lektire, tako i za naše učenike koji nisu imali priliku uopće da pročitaju lektiru. Na razne načine smo se snalazili i zahvaljujući prije svega menadžmentu naše škole, roditeljima, učenicima, dobrim ljudima, mi smo oformili biblioteku. Kada smo otvarali biblioteku, imali smo jedan igrokaz koji se zove Pinokio i družina iz biblioteke. Naš gost tada je bio Šimo Ešić, kojemu se jako svidio taj igrokaz i koji nas je pozvao da prezentiramo knjigometar koji ste vi upravo spomenuli, pa evo možete nastaviti u tom pravcu. Naravno, mi ćemo podsjetiti naše slušaoce da je ovo emisija, kao što smo u uvodu kazali, za djecu i za one posebno osjetljive koji podržavaju djecu u ostvarivanju dječjih prava, a djeca su tako, ne zaboravljaju na obaveze, a obaveza je vaša, slušaoci mali, najmlađi, da nam se oglasite i zna se broj telefona 033 461 111, pa pozovite, a naš Jasenko traga za lijepim notama. Kad legnem, sklopim oči i utonem u svijet mašte. Vi slušate Ringišpil na talasima radija Bosne i Hercegovine. Druga pjesma Pravdina. Dok ima djece, ima domovine. Za pravdu dječju ona se brini. Da u djetinjstvu krivde nema, djeca su pravdom zaštićena. Tamo gdje žive ljudi, dobre duše, tamo se prava dječje ne krše. Djeca svi boja, rasa i naroda brani pravda dječje slobode. A sloboda je kada ruke šire, djeca što liče na leptire. A sloboda je kada poput ptice lete osmijesi sa dječjih lica. U toj slobodi djeca rastu krila, da bi dječja prava pravdinija bila. I mi na Ringišpilu BH Radija 1 želimo da dječja prava budu što pravednija, a naravno i uloga emisije Ringišpil jeste da sloboda kad poput ptica lete osmijesi sa dječjih lica, da upravo i mi na vašim licima izmamimo osmijeh.
A djevojka koja je nama izmamila osmijeh, upravo zahvaljujući tome što je veoma svestrana i što učestvuje u mnogim projektima, je i Nerma. Evo Nerma, kako se ti osjećaš na Ringišpilu? Pa, prije svega dobro jutro. Pošto mi je ovo novo iskustvo, ako mi je drago što sam ovdje i sve ovo je jako novo za mene i drago mi je što sam tu. Ja te zamala da nam kažeš ukratko o čemu se baviš. Pa ja učestvujem u mnogim projektima, kao što je rečeno, glumim i tako dalje. Jedan od najdražih projekata koji će mi uvijek ostati u sjećanju jeste Moja domovina, moje nasljeđe. To je bio projekat povodom Dana državnosti. Imali smo različite zadatke, bili smo podijeljeni u nekoliko grupa gdje smo radili o bosanskoj kulturi i imali smo igrokaz gdje je prezentiran učenicima 8. i 9. razreda. To je igrokaz Moja domovina, moj san. Igrokaz govori o snu jedne djevojčice kojem se prepliću historijske ličnosti od Kulna Bana pa sve dalje. Nerma, ja znam da si ti aktivna u novinarskoj sekciji. Da. I pretpostavljam da već polako pripremate sadržaje i za obilježavanje Dana djeteta 20. novembra, a naravno i 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Da, kao što sam već rekla, sa nastavom Nerminom uvijek imamo nekih projekata i uvijek se rado veselimo tim projektima. A možeš li nešto da nam ispričaš o Međunarodnom danu materinjih jezika? Međunarodni dan materinjih jezika, to smo obilježili dolazili su nam od udruženja lektora i komunikologa. Ja sam tu glumila jezik, tu je bila jedna djevojčica koja mi je prišla i zapitkivala me sve o našem jeziku i našoj kulturi jezika. A BH Radio 1 nije jedini radio na kojem se oglašavaš, naime radi se i još jednom školskom radiju. Možeš li nam reći nešto o tom projektu tvoje škola i kako se snalaziš u ulozi voditelja školskog radija? Pa da, mi se javljamo svakog mjeseca na našem razglasu u školi, to je školski radio naš. Tu pretežno pričamo o svim takmičenjima i dešavanja u školi tokom tog mjeseca. Pa evo, jako je mnogo aktivnosti za edukaciju u pozitivnim tim nekim aspektima historije, kulture za vaše učenike. Mene interesuje koliko tvoji vršnjaci u principu poznaju nasljeđe Bosne i Hercegovine, važnost materinjeg jezika i sve te stvari koje si ti nabrojala. Pa mislim da dovoljno razumiju, ali kroz projekte koje mi radimo oni još se više obogaćuju. Evo moramo da upitamo našu odrasli, da tako kažem, gošću, profesoricu Nerminu. Vi ste osmislili ovo slobodno vrijeme za svoje učenike i osmislili ste i ovaj časopis, đački list, bolje da kažem, u kojem se objavljuju njihovi radovi, novinarski, literarni, likovni, i nazvali ste ga Deseterac. Pričajte nam malo kako ste se to dogovarali o koncepciji tog lista, možemo ga malo kasnije izlistati. Pa, što se tiče novinarske sekcije i časopisa Deseterac, s obzirom da se zovemo 10. osnovna škola, naravno da smo se konsultovali mi kolege između sebe i jedna kolegica je predložila i rekla je zašto to ne bi bio Deseterac jer smo mi 10. osnovna škola i naravno svi smo to prihvatili. Što se tiče onoga što se nalazi u časopisu, to su najviše dječji radovi, kako likovni, tako i literarni, kao i sva dešavanja koja su u našoj školi. Mi ovdje imamo školski časopis od prošle školske godine, ove godine nismo izdali školski časopis, on je objavljen na našoj web stranici. Željeli smo da napravimo jednu humanu stvar, umjesto da damo novac za štampanje časopisa, mi smo se odlučili da taj novac proslijedimo u poplavljena područja i eto na taj način su nekako naši učenici se i odrekli tog štampanog izdanja svog rada, ali eto on je dostupan na web stranici naše škole. Evo naša Selma već razlistava vaš časopis i mislim da je našla nešto veoma zanimljivo. Evo ja sam našla zagonetke u njihovom školskom časopisu. Ima jako zanimljivih zagonetki, naprimjer ima oči, a ne vidiš, ima uši, a ne čuje. To mi je jako zanimljivo i ne mogu baš da se sjetim šta bi to moglo da bude. A evo, može li neko iz osnovne škole, 10. po redu, ali i najmlađe, da kaže odgovor na ovu zagonetku?
Može to da bude i pitanje i za naše slušaoce, da ih aktiviramo, da ih podsjetimo na onaj broj telefona 033 461 111, pa pozovite. A dok vi smišljate, osmišljavate, oštite olovčice, mi slušamo lijepe note. Cipela mi pesna, malo više tesna i sve mi je teže što me jače steže. Kupila sam cipele, manje pola broja i tada je počela ova muka moja. Od kuće do škole ima 5 minuta, a sad mi se čini nigde kraja puta. Cipela mi desna, malo više tesna i sve mi je teže što me jače steže. Znam, teške su bile muke tantalove, ali mi se čini da su teže ove. Izula sam cipele, sad se lakše hoda. Gledaju me ljudi, kažem, to je moda. Znam, teške su bile muke tantalove, ali mi se čini da su teže ove. Izula sam cipele, sad se lakše hoda. Gledaju me ljudi, kažem, to je moda. Tada žuž sam dobila, veći od krompira. Opasno me peče, ne sme da se dira. I od tada kupujem pola broja veće. Em se lakše diše, em se lakše kreće. Cipela mi desna, malo više tesna i sve mi je teže što me jače steže. Znam, teške su bile muke tantalove, ali mi se čini da su teže ove. Izula sam cipele, sad se lakše hoda. Gledaju me ljudi, kažem, to je moda. Gledaju me ljudi, kažem, to je moda. Cipela mi desna, malo više tesna i sve mi je teže što me jače steže. Vi slušate Ringišpil na talasima radija Bosne i Hercegovine. Budemo zajedno do 11 sati. A evo ovdje sa mnom na Ringišpilu je Tarik. Pa Tarik, predstavljam se. Ja sam Tarik Suljić, učenik 70. osnovne škole, imam 13 godina. I voliš da glumiš. Naime, naš Tarik je i prije bio viđen od strane ekipe Ringišpila, tačnije na sajmu knjiga, kada je glumio Pinokija. Pa možeš li nam nešto reći o tom projektu knjigometra u kojem si, ali zbog kojeg si glumio Pinokija, ali i općenito ljubavi prema glumi? Da, mogu. Ja sam počeo glumiti od svoje 3. godine. Dok sam još bio u vrtiću, priređivale su se razne priredbe i predstave na kojima sam ja učestvovao i veoma mi je drago što to i danas radim. Tarik, znači ti si od malih nogu na daskama koje život znače, je li tako? Da. U vrtiću. Kakve si uloge imao u vrtiću? Jesi skakao, prevrtao se, pjevao? Pa da, naprimjer glumio sam miša, pa sam onda glumio sunce, pa bilo je još raznih uloga koje sam ja dobro odigrao. Da li namjeravaš u budućnosti baviti glumom? Možda ćemo te sutra vidjeti kao akademskog glumca?
Da, veoma bi volio to raditi jer ja to volim raditi i veoma mi je zabavno. I da li bi više volio glumiti u pozorištu ili na filmu? Pa više bi u pozorištu volio glumiti zato jer u pozorištu je stvarnost. Ono što ostaje na pozorištu, ostaje nigdje negdje. A Tari, da li se baviš još nečim osim glumom? Voliš da se baviš nekim sportom ili nečim u slobodno vrijeme? Bavim se još i karateom, smeđi sam pojas. Bravo za tebe. Koliko ti karate pomaže ovako da budeš dobro koncentriran kad si na tamo nekoj sceni i tako to? Pa veoma mi pomaže zato jer za karate je potrebna velika koncentracija. Da. A i ovako bisiš memoriju, jel tako, kad si u dramskoj sekciji? Da. Nama je zanimljiva ova predstava Fakat drama, jel tako, u Sartu to je bilo? To je radionica, bio sam na 5-dnevnoj radionici u kojoj smo malo više istraživali o toj vrsti umjetnosti, o glumi. I šta si tu naučio kad si bio u radionici? Pa naučio sam puno toga, naučio sam da uvijek treba imati psihička priprema za ono što trebamo raditi. Tarik, zanimljivo nam je da si ti odigrao sjajno Pinokija. Pinokio nas je vodio iz situacije u situaciju i susretali smo brojne likove iz bajki. To je tamo na sajmu knjiga bilo. Da kažemo onima koji ne znaju kako je nastajala ta predstava. Što se tiče predstave koju ste gledali na sajmu, ona je u stvari nastala za otvaranje naše biblioteke koju sam već spomenula. Naime, nakon 1,5 rada naša škola je skupila određeni broj knjiga, to je bilo jako malo i mi smo imali jedino komplet knjiga Pinokija u našoj biblioteci. Kada smo osmišljali na koji način da predstavimo situaciju u našoj biblioteci, dosjetili smo se da bi to bilo najbolje da utjelovimo u stvari likove iz knjiga koje djeca čitaju. S obzirom da smo imali jedino komplet Pinokija, mi smo odlučili da Pinokio bude i glavna uloga, odnosno da je on na sceni, a njemu se pridružuju svi oni koji dolaze, a to su Pepeljuga, Trnoružica, Ana Frank, nosač Samuel. On je bio tu malo zbunjen, šta se to dešava, jer on je bio skoro 2 godine sam u biblioteci i odjednom je došlo puno drugih likova, bio je malo ljubomoran na njih. To se svidjelo jako našem gostu Šimi Ješiću koji nas je pozvao da mi sa tom predstavom predstavimo knjigometar. Mi smo malo izmijenili tu predstavu, dakle uveli smo likove koji su u knjigometru i predstava se kod nas u školi zvala Pinokio i družina iz biblioteke, a na sajmu Pinokio i družina iz knjigometra. I evo ja sada mogu prepustiti Tariku Pinokiju da nam kaže kako se on osjećao na sajmu i šta je to njemu znači. I može da počne onako kao na sajmu, bio si važan, obratio si se publici, hajde i ovdje na Ringišpilu pokušaj to. Gdje sam ja ovo? Šta se ovo dešava? Bio sam usamljen u biblioteci, malo sam odlučio prošetati, ali čini mi se da sam se malo izgubio. Gdje sam ja ovo? Bravo za Tarika. Ja bih željela da čujem Minelu. Minela, evo vidiš kako ti drugarica želi da tebe upozna. Volim moju školu zato što je nova i čista. Često imamo priredbe u našoj školi. Kad god je neki praznik, mi organizujemo neku priredbu. Ja sam član dramske sekcije i često učestvujem na priredbama. To mi čini veliko zadovoljstvo. Nije mi teško naučiti tekst i ostajati nakon nastave na probama. Činim da bude sve kako treba. Dajem najbolje od sebe. Zadnja moja uloga je uloga dobre vile koja vodi učenike u školu. Radi se o jednom dokumentarnom filmu kojim će se konkursovati za BiH Telekom. Ako osvojimo dovoljno lajkova, dobit ćemo računare. O, bravo. A ti ideš u koji razred, Minela? Idem u 4.2. I vrlo si aktivna djevojčica. Da. A glumila si i glumiš. Da li bi ti mogla neki ovako odlomčići da nam kažeš? Ili si zaboravila? Je to teško sada pitanje?
Minela, ti si imala ulogu Trnoružice, a kako ti se dopala uloga? Da li je Trnoružica ujedno jedan od tvojih omiljenih likova? Pa da. Ma naravno, Trnoružica je mnogo spavala, a ti si se probudila. Jel imaš malu tremu danas? Pa ne. Nemaš. Rekla si da voliš da govoriš lijepe riječi. Ja znam i da naša Farah, koja odnedavno dolazi redovno na Ringišpil, voli lijepe riječi i ona je zavirila u onu knjigu o pravima dječjim. I šta si ti, Farah, izabrala? Pravdina pjesma 5. Roditeljska se riječ sluša, roditeljska se želje cijeni. Rodna se gruda kod dječja duša, da dijete voli i oplemeni. Pravedni dječji zakonik kaže, s porodicom se država slaže. Svi se zajedno o djeci brinu, u domu grle domovi. Sred porodice, sred familije, raste dijete, sunce grije. Zrakama, zlatnim ručicama, sunce je srećno kada je s nama. Vesela, vedra, dječja lica, svi smo mi jedna porodica. Evo i mi smo jedna porodica i želimo da sve upoznate. A ja bi sad zamolila Segmendinu da nam se malo predstavi. Zdravo, ja sam Segmendina Mladić i pohađam 10. osnovnu školu, 5. i 3. sam razred, 6. i 3. zapravo razred, pardon. Član sam dramske sekcije od svog prvog razreda. Tebe znači učiteljica primijetila da lijepo čitaš, jel, za početak? Da, učiteljica Irma Hurić me primijetila da lijepo recitujem, da glumim, da čitam i preporučila me na mnoge priredbe. Da li si nastupala ne samo na školskim priredbama i negdje dalje, da li si odlazila? Pa odlazila sam sa Taljkom i Minelom na sajam knjiga, bila sam taj dan Pepeljuga. Znači ti si bila Pepeljuga, imamo Trnoružicu, Pinokija, ali nije nam se otkrila naša Hadžera. Čime se sve ona bavi? Pa moj hobi je čitanje knjiga, a najdraži projekat koji smo radili u našoj školi je bio znakovni jezik. Tim projektom smo željeli da preporučimo svim đacima u školi da i oni urade neko humano djelo. Hadžera, da li si se sprijateljila s nekim koji ima posebne potrebe? Pa da, sprijateljila sam se sa mnogim đacima iz Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju ovdje u Sarajevu. Jako mi je drago što smo i poslije ovog projekta ostali u kontaktu. Bilo bi zanimljivo da našim slušaocima Nermina kažemo kako je došlo do ove saradnje sa školom za gluhonijeme i kako ste naprosto ušli u taj projekat da učite djecu znakovnom jeziku. Pa ja moram priznati da je to bilo sasvim slučajno. Naime, ja sam koordinator Dječjeg kluba Udruženja lektora i komunikologa u Bosni i Hercegovini i prošle godine smo za Međunarodni dan materinjeg jezika imali konkurs za dječje literarne radove Moj jezik, moj identitet. Na taj konkurs je poslana jedna pjesma o znakovnom jeziku koju je napisala Deja Menzilčić, koja je bila krasna i naravno pobijedila je. Svi su oduševljeni tom pjesmom. Kada smo uručivali nagrade i kada sam upoznala Deu i njenu nastavnicu, shvatila sam da bi mogli nešto raditi sa našim učenicima. Tog trenutka istog mi se rodila ideja da napravimo projekat znakovni jezik. Kontaktirala sam Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju. Oni su također bili oduševljeni. Dječji klub Udruženja lektora komunikologa u Bosni i Hercegovini također. Napravili smo jednu posjetu, prije svega gdje se djeca upoznala sa svojim vršnjacima sa oštećenim sluhom i govorom kako bi se zainteresovali uopšte za učenje znakovnog jezika. Bili su oduševljeni upoznavši svoje vršnjake. Čim smo se vratili sa te posjete, bukvalno drugi dan su odmah svi željeli kad će radionice, kad ćemo početi da učimo znakovni jezik. Brzo smo počeli, međutim nije to bilo baš jednostavno kako su oni mislili, jako je teško sinhronizovati misli i pokrijete, ali eto, uspjeli smo i na kraju smo napravili za njih jedan performans na dane naše škole. Ja vjerujem da oni nisu slutili da će nakon mjesec i pol, nakon što se upoznali s svojim vršnjacima, s njima komunicirati znakovnim jezikom, ali evo to se desilo i jako smo ponosni na to. Hadžera je bila jedna od učesnica ovog projekta. Bravo za vas. A ja imam jedno pitanje za Segmedinu. Malo prije si spomenula da glumiš i da si glumila Pepeljugu. Pa kakav je osjećaj kada si izašla na pozornicu i da li želiš sutra da postaneš, na primjer, glumica? Pa osjećaj je tako lijep jer znate da glumiš pred mnogo ljudi, da to zaista radim sa srce i željela bi da budem glumica. Eto, puno želja, puno lijepih priča iz 10. osnovne škole na Iliđi.
Ja pretpostavljam da i među našim slušalcima ima kreativnih ovako dječaka i djevojčica. Ukoliko žele da učestvuju u programu, slobodno pozovite 033461111. Ovdje smo da vas saslušamo, a naravno možemo i da zapjevamo. Vi slušate Ringišpil. Pravdina pjesma 3. U svijetu kom vlada dobrota, djeca su najveće dobro života. Dobrotni svijete, dobrotan budi, u dobru rastu, dobri ljudi. Tako, te male dobrične, rastu za dobre domovine. Dobrom se dobra zemlja hvali, da u njoj žive dobrići mali. Tu u njoj žive sunčevi zraci, zlatni dječaci. Tu u njoj žive vedre vedrice, djevojčice. To je samo mudrost je lijepa. Djeca su ukras ovoga svijeta. A najveća mudrost skrivena je u knjigama, a novembar je mjesec dječjih prava i mjesec knjige. Na sajmu knjiga bila i naša Segmedina i od svih knjiga odabrala baš kuhar. Šta si u toj knjizi recepata odabrala i pravila u svojoj školi te iznenadila svoje vršnjake? U tom projektu čokolada željeli smo djeci i nastavnicima da pokažemo da čokolada ne mora biti baš toliko nezdrava i da postoji više vrsta čokolade. Pravili smo toplu čokoladu i dijelili je gostima koji su došli i pravili smo male čokoladice mi naše domaće i stavljali ih u papire ukrasne i isto smo i to davali djeci i nastavnicima. Wow, pa vi imate najslađi projekat. Pa da, upravo tako. Dakle, evo kao što je Segmedina rekla, pravili smo čokoladu, pravili smo jednu tortu
od Kinder čokoladica, ja moram priznati da je ona prva se pojela. Dakle, ja samo htjela još napomenuti da mnoge projekte koje radimo u školi, naravno da ne radim ja sama, nego radim sa svojim kolegama i kolegicama. Prije svega tu je Smedina učiteljica bivša koju je ona već spomenula, Irma Hurić. Smedina je sada 6. razred, pa tako da nije učiteljica prvih razreda, a naravno sve uz podršku prije svega menadžmenta škole, našeg direktora i naših pedagoga i svih ostalih kolega i kolegica koji zaista nam daju veliku podršku i koji su tada bili na prezentaciji tog projekta čokolade. Evo, podsjećamo naše slušalce da slušaju dječju emisiju Ringišpil. Naši gosti iz 10. osnovne škole sa Ilidže imaju divan časopis koji se zove Deseterac. A zašto Deseterac, ne moram vam objašnjavati, ali mi njima dajemo čiste desetke za ove sjajne projekte. A imate još zanimljivih, neobičnih nekih sekcija koje nemaju možda druge škole. Ja znam da imate sekciju u kojoj se bave rukotvorinama. Narodne neke vezove izučavaju, djevojčice pletu, ili tako štrikaju. Da, upravo tako. U stvari je i to jedan projekat koji se zove Vrijedne ruke naših predaka, u kojem su također učenici podijeljeni u grupe, tako da uče rukotvorine, prije svega, recimo uče kako nastaje, kako recimo nastaju čarapi od vune, kako nastaju džemperi, kako su ranije naši preci to radili, pa dalje kako su neki se bave klesarstvom, pa pravi male stečke i tako. Zaista ima dosta nekih neobičnih stvari kojima potpunjavamo slobodno vrijeme naših učenika. Znači, kreativno je tako slobodno vrijeme. Trudimo se. Ali ono poslije škole, evo da čujemo Hadžeru. Hadžera je učestvovala u sjajnom projektu, ovom znakovni jezik. Kako ti provodiš to vrijeme kada nisi u školi na sekcijama? Pa kada nisam u školi na sekcijama, obično čitam, jer je to ono što me ispunjava i to je moj hobi. A reci nam, kakve ti knjige voliš da čitaš? Najviše volim da čitam romane. A da li si upoznala nekoga pisca romana, možda nekoga? Pa nisam još, ali voljela bi da upoznam Nur Bazdihu. Aha. Recite nam, Nermina Vjedvo, predajete maternji jezik. Koliko pažnje se posvećuje uopšte radu sa djecom, koliko se afirmiše to stvaralaštvo i dječje i za djecu u školama? Pa mi se zaista trudimo da to bude maksimalno, dakle afirmišemo djecu na razne načine i kroz literarnu sekciju, dakle da djeca pišu i kroz ove sve projekte, dakle da uče neke stvari koje se nauče na redovnoj nastavi, kao što su recimo, kao što smo spomenuli, kulturna baština Bosne i Hercegovine, čokolada i sve te neke zanimljivosti koje se nauči u redovnom nastavnom planu i programu, za koje mi smatramo da bi trebala jedna odrasla osoba da poznaje, odnosno naši učenici kada budu odrasli. Što se tiče konkretno čitanja knjiga, ja sam već spomenula da smo imali zaista veliki problem. Međutim, kada su knjige došle, kada je biblioteka većim dijelom popunjena, zaista se vidjelo koliko su učenici sretni i odmah su pohrlili u biblioteku da što više čitaju. Ja kao nastavnik naravno trudim se da im usadim ljubav prema knjizi na razne načine. Nadam se iskreno da uspijevam i kroz neke knjige koje nisu obavezne, ali koje smatram da su njima zanimljive. Ono što bi još da napominjem jeste da ove godine realizujemo projekat Pišće, želim da te upoznam sa društvom pisaca Bosne i Hercegovine. Već smo imali jedan susret sa Mirsadom Bećirbašićem u oktobru, u novembru ćemo također imati jedan susret. Dakle, i tim projektom želimo da nekako u djecu usadimo ljubav prema čitanju, ali i pisanju, pa evo nadamo se da će kada oni upoznaju naše poznate bosansko-hercegovačke pisce, da će imati još više želje da čitaju i da pišu. Naravno, djeca i mi svi volimo da upoznajemo ljude koji stvaraju i za djecu, a isto tako se i ražalostimo kada nas napuste, kada umru ti stvaraoci. Moram da podsjetim da su prošle sedmice napustili nas pisac Nenad Radanović koji je stvarao i za odrasle i za djecu. U lektiri svi su čitali sigurno Almin Vrt i dugo će se čitati i druge njegove priče i romani. Inače, Nenad Radanović je radio kod nas na Radio Sarajevu kao dugogodišnji urednik sjajnih rubrika i emisija, isto tako o književnosti. A u Zagrebu nas je napustio najnagrađivaniji hrvatski dječji pisac Zvonimir Balog,
koji je bio onako jedan šarmantan, kreativan, duhovit pisac. Ja sam imala sreću da sam poznavala i Nenada i Zvonimira Baloga, tako da sam se istinski ražalostila. A prošlih dana smo isto obilježili 10 godina od smrti pjesnika Velimira Miloševića i moram da kažem da često njegove stihove iz zbirke U svijetu pravde dječje ukomponujemo u sadržaj naših emisija Ringišpil, pogotovo sada u ovom mjesecu kada obilježavamo 25 godina od usvajanja Konvencije o pravima djeteta. Idemo susret Danu djeteta i Danu državnosti Bosne i Hercegovine. Naša država je potpisnica te konvencije. Koliko se u vašoj školi djeca govori o dječjim pravima? Koliko vi imate nekih radionica? Evo, Nermina, možda vi da nam kažete. Mi upravo radimo sa dramskom sekcijom radionice o ljudskim pravima ili o pravima djeteta. Od ovih učenika koji su tu, Nerma ima, ja mislim, jednu ulogu, ostali imaju neke druge uloge, međutim imamo kao kratke prikaze o kršenju ljudskih prava i na kraju svakog prikaza taj koji je obespravljen, da kažem, nekako se trzni i shvati da je obespravljen i traži svoje pravo. I na taj način ćemo pokušati da djeci dočaramo koja sve oni prava imaju, ali nikada ne zaboravimo da ih napomenemo i na obaveze koji proističu iz tih prava. Evo kad sam od obaveza da pitam Jana, je li ti osjećaš se ovako prozvanim da imaš neku obavezu sada kao voditelj da priupitaš ove lijepe djevojčice ili Tarika možda nešto? Ne znam, Tarik, da te pitam kakva je tebi atmosfera u Ringišpilu? Atmosfera u Ringišpilu je veoma vesela i nasmijana i veoma mi je drago što sam tu. A Tarik, ja bih voljela da bi ti ovako kažeš, koliko tebi ta gluma pomaže ovako, na primjer, u društvu djevojčica? Malo pomaže mi dosta dovoljno da uspostavim neki kontakt sa svojim drugaricama. Evo, tvoje drugarice se sada smješkaju. One sigurno znaju neke male tajne iz onih školskih klupa, je li tako? Pa eto, kao što ste rekli, za kontakt sa curicama, Tarik je poznat kao veliki šmek. Nerma, ti si već u 9. razredu, je li Da. tako? 9. razred, to su godine, mi kažemo one lude godine, tako? Završne godine. Je li imate nekih radionica u kojima razgovarate možda o temama koje su vezane za odrastanje, za te prelomne godine? Da, bila je radionica Spajalca, tu smo pričali o svemu i o srednjoj školi i šta nas očekuje dalje. I kada ti si sada na nekoj raskrsnici, gdje se vidiš? U kojem pravcu ćeš poslije osnovne? Poslije osnovne mislila sam pisati 4. gimnaziju, pa dalje šta bude. Znači gimnazijalka, zanimaju te društvene nauke, jel? Pa da. Eto, vidiš kako ja čitam. A Hadžera, ona vjerovatno razmišlja o književnosti. Pa razmišljam i o književnosti, ali i o mnogim drugim profesijama. Do sada najdraže mi je da čitam. Čitaš. A koju bi knjigu preporučila evo našim slušalcima, dječacima i djevojčicama? Preporučila bi Dnevnik Ane Frank, jer je to jako dirljiva priča o 12-godišnjaki. Koja je u Drugom svjetskom ratu napisala svoj dnevnik. A da li si ti pokušala da vodiš dnevnik? Da li ti pišeš nešto? Pa, dnevnik. Nisam još pokušala. A pjesme, priče? Ni pjesme, ni priče. Ja vidim da ova Nerma drži ispred sebe časopis, vaš deseterac, jel tako? Hajde ga malo izlista, ima li tu neka pjesma ili neki rad vaših drugara da pročitamo jer imamo vremena nekoga da pohvalimo, da kažemo čija je to slika tu naslikana, ko je radio to veliko? Ovo su radili naši prvačići, učenici koji su 1. razred i veoma kreativni učenici. Znači od 1. razreda već učestvuju, oslikavaju list, a čiji rad bi ti pročitala, možda pjesma? Pročitala bi rad, bilo je takmičenje, to jest Iliđa ja mjesto drago srcu mom, pisali smo pjesmu na temu Iliđa. Tu smo stvarili veliki uspjeh, naime naša učenica Selma Talović, koja je također učenica 9. razreda, osvojila je 1. mjesto sa pjesmom Proljeće na Iliđi. Baš bi bilo divno da se vratimo sada u proljeće. Izvoli. Evo već je proljeće na Iliđi našoj, svuda behar procvao i vrapcu je jasno. Mnoge ptice sada na Iliđu svrate, da se vode napiju kad se s puta vrati. Proljeće je ovdje kao u raju cvjetnu,
Na Iliđi jedinoj svako ima mjesto, i veliki i mali po aleji šeću, dok pijaker lagano nestaje u cvijeću. Mnogi strani ljudi alejom prođu, pa kočijom krenu pod Igman da dođu, a pod njim vode za svakog ima vrelo Bosne naše Iliđe i Dila. Eto, vi ste baš na divnom mjestu, vaša škola, a nova škola. Znači, nemate problema sa mokrim čvorovima, sa prokišnjavanjem, sa videonadzorom, to je savremena škola, tako? Da, nemamo tih problema. Evo, kao što sam rekla, imali smo tih nekih početničkih problema sa nedostatkom nekih stvari. Recimo, u početku nismo imali razglas, što je bilo jako teško. Mi osmislimo priredbu, sve napravimo, međutim, djeca se ne čuju. Međutim, riješili smo zaista većinu tih problema. Sigurno ima još neki, ali evo ono što je bilo najgore jeste što nismo imali biblioteku. To smo, hvala Bogu, riješili i evo, mi se osjećamo kao da radimo zaista u jednoj savremenoj školi, jer ono to zaista jeste. Imate novinare, imate školski radio, kako radi taj radio? Imamo dakle školski radio koji se oglašava, kao što je Nerma rekla, svakog mjeseca. U njemu zaista kažemo sve što se dešava od tog mjeseca, o projektima, učenicima koji su ostvarili neke uspjehe, ako su išli na neka takmičenja. Govorimo o važnim datumima, recimo sada ćemo govoriti o 25. novembru, u decembru ćemo govoriti o Danu ljudskih prava, o novoj godini. Dakle, pratimo zaista sve važne datume, oglašavamo se i napominjemo učenicima na njih. Evo, puno dječaka i djevojčica. Ima li neko važno pitanje? Još imamo samo 2 minutice. Bilo bi, ja vjerujem, još mnogo pitanja kada se mi ovako budemo rastali sa našim slušalcima, bit će ih i više. Je li imate u planu neki projekat ovako novi, pošto vi pišete igrokaze, bavite se tim dramskim stvaralaštvom? Da, naravno, već sam spomenula projekat Piše, želim da te upoznam, dakle koji radimo sa Društvom pisaca Bosne i Hercegovine, kao i projekat Vrijedne ruke naših predaka. To su 2 projekta koja su trenutno aktuelna i koja trenutno radimo. Znakovni jezik ćemo definitivno nastaviti, dakle i generacije koje dolaze imat će priliku da se nauči koristiti samo osnovama naravno znakovnog jezika, kako bi kada upoznaju svoje vršnjake sa oštećenim sluhom i govorom mogli s njima da komuniciraju. Dakle, zaista puno projekata, ponosni smo na ovo što smo uradili za 2 godine, ovdje nestajemo, ovdje nije kraj, mi samo idemo dalje. Bravo za vas, čista 10 i učenicima i nastavnicima 10. osnovne škole na Iliđi i njihovom 10-tercu i učešću na Ringišpilu. Dođite nam ponovo, hvala vam lijepa. A evo, došli smo i do samoga kraja da kažem, danas u ekipi Ringišpila bili Velimir Primarac, Selma Seferagić, Nađa Gađo, Hamza Agić. Za mix pultom Jasenko Bajramović, ja sam Snježana Galić. Do slušanja.